billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanu anje nakwakira program ite kinyamurungi program y'obusiramu live aha on TV West Studios. Omutebeka Kabrisho and Hawa Sali Musa kandi erizoba nyine mwabagenyi babiri bitu ntakabakire reka maze ntangirire mwena abaruga kusare Juma kampa mengu yabatambura kurungi munonga abarwire nshasha nimwe kandi abafera tugira ngo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nimwe abarene batebeka nsamagenyi ntubendeza ebironji byonka so erizoba nebiro 17 kwezo kwa Rajab ningashi okwa mshanjo omwaka 2026 akurugira kalenda y'ikisilamu kandi ekijongera erizoba nebiro 17 okwezo kubanza omwaka 2025 yes nkiza nyakire abagenyi bitu studios anyinemu Sheikh Yahya Karonje omushomesa wa Shwada Islamic Secondary School na Madrasat Nur Nyamitanga nakwakira sewe Atawarabantu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana wenyinemu Madam Jobutungi Zainab. Yes, kandi ni director wa Emirates Nursery and Primary School nakwashiranya. Ngabale kunyakira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitu ntuleni bagambira ngo kimwe cyona mazima Qur'ani kashomesaho hamwe na hadith hazerizoba naenda tureba nshonga eyo kushomesa abana edini abana twine kubashomesa edini abako muntu oyinemu edini mazima hine bintu ebyakutina kukora nabaine mwenshoni so twine kufayo mnonga okushomesa abana edini yishukangu za results za IPLE ningashi Islamic Premier Living Examinations zikashohora handa hachahe nyuma kandi twareba ngo abana mashallah bakakora kurungi mnonga kandi abishi bakakora mnonga ningashi kurungi okukira aha bojo. Yes, mashallah. So echo nchoreka ngo bambi abishi at least ako tugira teka ngo abana babojo nibo bari kutayo umutima ahabyo kushoma edini konka kandi mashallah nanabishi bashomireje munonga nawe ntureba ngo omuri Mbara district ebire ya kabiri teko yes ebire ya kabiri kandi Emirates niyo yine yebembira amashomero gono muri Mbara omukushomesa edini y'obusiramu. Yes, so mazima tune kufayo munonga okushomesa abana edini nibwo muri amagwito gwerizoba nyenda tureba habwenki ningashi ni Karonje ki akari omukushomesa abana edini. Reka ntandike na Sheikh Yahya Karonje atushobore sebo tugambire edini nchoki kandi Qur'an na hadithi nibikigambo. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وصلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا بما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. abalungi abanda bamwina ku TV ya Nganzi TV West mukisa guno tugwebaza gutuwebwa buli lwakutaano ng'abasiraamu ne tujja omukisa kuvira management tujebaza yonna okutwalize wamu omukisa guno gwe batuwa tusaba Allah ekitiibwa ayongere okubezawo TV eno wamu ne radio ne vision group yonna wamu okutwaliza wamu olw'omukisa gwe mutuwa. Amanya bagogedde nze Sheikh Yahya Kalungi okuva ku Shwada Islamic Secondary School ne Madrasat Nurul Islamiyya Nyamitanga. Amasomero gaffe gano ga busiraamu n'amasomero amalala ndine hajjatu wano bonna tukolagana nabo bulungi era ensonga lwaki atutambulira wamu era tuzze ffenna tulina goali emu kusomesa abaana naddala obusiraamu. So ekigambo ky'okusomesa obusiraamu kigambo kigazi kubanga okusoma obusiraamu bwe bulamu, it's life. Omuntu yenna atasomye eddiini atasomye obusiraamu afaanana ng'eyafa. Era Imam Shafi yagamba nti qad aasha qaumun, waliwo abantu abawangaala wamaata makarimuhum naye nga baafadda olw'ensonga adama minhum addiinu tebali mu busiraamu. N'agamba nti waqad aasha qaumun waqad maata qaumun, ate waliwo abantu abaafa naye nga waasha makarimu nga balinga bakyali abalamu. Ye muzadde yasomesa omwana w'eddiini ng'amusabira
nga mu hadithi gye tumanyi obulungi nti omuntu omufu aleka ebintu bisatu fayarja ithnani wa yabqa biwahid bibiri bigenda n'asigaza kimu al-ilmu yuntafa'u bihi ilimu gye yaleka nga asomeseza omwana we asigadde amusabira so yensonga lwaki tukkaatiriza nnyo eddiini addiinu asaasul mujtama'i ye foundation ya society ya community erimu abantu nga tebamanyi ku ddiini tebamanyi bukulu bwa kusomesa baana Qur'ani eyo community sinnungi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu Qur'ani eno ennyonnyola buli nsonga yonna ey'obulamu omwana amanyi the importance of the parent lwaki alina omwami w'ekitiibwa lwaki alina okutegeera kitaawe lwaki alina okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kyekikulu lwaki alina okutegeera Muhammadin sallallahu alaihi wasallama se emuyigiriza enneeyisa y'omu bantu so kitegeeza nti omuzadde anaaba tasomesezza mwana w'eddiini obusiraamu agenda kuba amukoledde ettima saabazadde tubasaba tukolera omwana w'ettima Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum Allah mu bantu basitula amadaala be bakkiriza obusiraamu alladhina qalu la ilaha illa Allah subhanallah naye okumanya omuntu asomye eddiini yagenda wala nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qara'a al-Qur'ana omuntu asoma Qur'ani oba asomye eddiini y'obusiraamu wa huwa mahirun bihi ng'agimanyi bulungi yagamba ma'a safarati kirami barara ali mu ddala ly'abamalayika olaba otya muzadde ampuliriza okuba nti omwana wo Allah subhanahu wa ta'ala amutadde mu ddala lya Jibril alayhi salam Jibril alayhi salam Allah yamwogerako yamuyita shadidul quwa ayina amaanyi ga kika kya waggulu ayina amuyita dhumirratin ayina empisa za kika kya waggulu naye laba Allah subhanahu wa ta'ala weyenkanyankanyiza omuzadde n'omwana abasomye eddiini abasomeseza omuzadde asomeseza eddiini afaanaganira n'oddala omwana gw'asomeseza eddiini afuna empeera gyekimu Jibril alayhi salatu wassalam lahu 600 janahi ayina ebiwaati 600 wings naye wa ma'a dhalika omuntu asomye eddiini yenkanakana ne Jibril so eddiini tosobola kujoogerako n'ogimalayo nabbi sallallahu alaihi wasallama yaddamu n'atugamba alayhi salatu wassalam n'agamba nti omuntu asomye eddiini afaanana ng'ettaka eggimu eritonyeeko enkuba fa ambatati thamara minha nemuvaamu ebimera fa akala annaasu min hadhihi al-athmar abantu ne balya mu bimera bino wa akala al-hayawanat min hadhihi al-ahmar n'ebisolo ne birya ku ttaka lino omuntu asomye eddiini liba ttaka gimu tunuulira mu famire yo olaba omuntu atasomye eddiini wabeera profesa ebiseera ebisinga mungu waba tamusaasidde empisa ziyinza okubula naye eddiini eno eyaffe ey'obusiraamu enege gyetwala eshapinga omuntu n'amanya how to handle issues biki byenyina okukola kiki kyenyina okutandika nakyo how to honor how to respect others ngenda kweyisa ntya kino kyenjogera bakyogerera mu bantu webati kino kyenkola bakikola webati ne webati n'olwekyo eddiini eno etukuza esitula ennyumba etebadde teyina mpagi n'egiwa empagi subhanallah muntu omu yekka Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala ayina abantu bajjalita buli kyasa nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah yamuleeta ba'da an taraka an-nasu umura dinahum ng'abantu bamaze okuleka byonna ebibakwatako mu ddiini yaabwe fa ahya al-kawna n'akomawo n'alamusa ensi yonna olw'eddiini eddiini eteeka obulamu mu nsi tewali kubuusabuusa nti drug abuse prostitution n'ebirala byonna eddiini ebyadressinga ng'ebivumirira ebikondeminga teri kintu kirala kubanga byo bisimbulira ddala kuva mu Qur'an kitegeeza omwana wo values omuzadde zagenda okuwa omwana
la ilaha illa Allah ad-dinu nabbi agamba ad-dinu an-nasiha eddiinu eno nungi kubuulirira ebuulirira omutima tashrah sudur tahya sudur eramusa omutima gw'omuntu subhanallah nga nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti ala inna fil jasadi mudgha mazima ddala mu mubiri gw'omuntu mulimu ekinyama idha salahat ekinyama kino bwe kitereera salaha al jasadu kullu omubiri gwonna gukola ki wa idha fasadat ate singa ekinyama kino kyonooneka fasada al jasadu kullu omubiri gwonna gukola ki n'agamba ala wahiya al qalb nagwo gwe mutima omutima gw'omwana wo bweyagala okugulongoosa guteeke mu Qur'an subhanallah kyekisinga Qur'an tekiriyo Allah subhanahu wa ta'ala yajogera kunagamba law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah Qur'an yenomba kubanga njisiza ku lusozi olw'ebigambo ebirimu ebinyuma ebigambo ebirimu okubuulirira ebigambo ebirimu okusuubula buli kimu mu busiramu ekiri okusuubula okulya subhanallah lutwade ku radio yaffe West nenkugamba Muhammad sallallahu mbana biyakuza mwalimu Abdullah ibn Abbas n'abalala naye yagamba olumu yagamba ku baana biyakuza namugamba nti samillaha soma erinnya lya Allah wakul biyaminika liiso omukono gwo gwa ddyo do you see that discipline kuvira ddala eno mu ddiini nti liiso omukono gwo wakul mimma yalika namuyigiza table manners diye chikuli maaso go amakulu tokayanira bintu diye chikuli maaso kitegeze dini ereta contentment mutima gw'omwana omwana nakulanga takayanira bitali bibye yes nabeera n'okwekusa mu bimu ku bizibu bye tusanze be bantu obutekusa okuyayaana naye nga nebyayana tagenda bimalawo n'omugambo waye byogoba duniya eno nga tugenda kumalako nayo so eddiini egenda kushapinga omwana w'omuntu Okay, barakallahu fikum nijamna nanje wahora eddiini n'ekintu kikuru munonga eddiini yabula mu maka eddiini yabula mu baana biri mazima nobanoza kuyambusha n'amazima boko abana abatine mu ddiini n'obushanga bakora ebintu niwe n'oshobora so abana atubatandike kare bakiri bato aboko munyankore nagira ngo akati ikintu kakiri kabisi abana tubegese eddiini babase kura nayo omumitima babase kurugamo abana bari mu kino so the kanse wa teacher Ningashi Madam Chobtonji Zainab, director wa Emirates Nursery and Primary School. Kandi atushobore ahanshonge banza osima abana babakuzira bulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Uganyuma yo kutendereza Ruhanga subhanahu wa ta'ala buzibanye no kusima munonga kongera kumusima munonga aha mahurira marungi gebizamu bya IPRE amashomero gitu g'Obusiramu gakozereje abana bishiki bakoraje so ni simira jimwe Ruhanga ngo tukiza buhanguzobu kandi buzima ni nyongera no kuyoza amashomero gona agakozere kureba ngo gashyira hakintu ejo nyongera no kwebaza TV yitu ya TV West ibase kubasa kuta programme yitukira tukabasa kuzaho tukagamba ngito bacara abasalamu gamba hadini yitu umurime kandi rwito rwenzarwa so nimbe baza munonga programme yeje buzima Ruhanga agitwumire tubase guma nayo kandi tubase kujenyumiriza mu ningasho kugikunda tukakoragana nayo nyongera kuyoza abana bona bakoze redini omwaka gwa 2024 mwe bare munonga mwe bare kora abukuba ntureba improvement y'amani mu mashomero gitu g'Obusiramu Emirates yo mushomero singire mu mbarara yona konka n'amashomero gona gatahi gitu madarasa tunur shahada nyamitanga amashomero gona gakozireje buzima nitwebaza abashomesa basheke abashomesa bano bakora umurimo gw'amani abugwe metete yangu nibakitera kama kandi bitera
hati system zikagenda nizihinduka ira abazire twatina ningasha abazire batina kutwara abana mu mashomero ngo hariyo kiboko na mnonga gedini bari kugira eshomero ritera konga hati system tukadurivizinga umwana ntumwegese kintu akunzire exactly nawe botamutire nabikwara niyo nkirebiroho example ya ishomero yitu ya Emirates itu tukutera abana umwana ntumukundise kintu akishomero mbwire babuye nyine kandi umuhana katime ko kurestinga so okano shomeza orukora mweno practical kugira ngo umwana cyarashome okimure akito mu nkora so ndebire ngo program zona zo kushomeza obusiramu hati tikiboko ngo niyo kwatso umwana obusiramu abana nibije kushomaje bine rukundo babito mu nkora abo kuba umwana ko kumushomeseza pressurizinga ningasho kumutera au kumutaha mwaga ubuno ishanga umwana yabyanga bishoma konga bishomera ahambirgo hata kibireka agira ati nabihona konka abana bitusheka umurungi karungi usima we bari munonga ahabo kuba kozoro murimo gwamani umukutumbura obusiramu abo kuba abana binje barabiro mikono yawe nibo binje hanga kutangarize akutwumire ona nabandi so omuramo mukuru gwa tureta no kureba abana bitu bashomora idini y'obusiramu nemanyisa cyahamagaraga bona life yabo for sure omwana kwa kushoma idini abo mwana murungi ibintu byona bimugondera kandi ko kubanza yagishoma nebindi byo narebera kimwe ngo nibiza koroba abo kubataro obusiramu cyo butaragambire so omwana yine kukimanya ngo umunsomo edini y'obusiramu neye kugura ekakwereka engenderwaho y'ebintu byona no yerabyota na murumuna wawe ninga na mukuru wawe kanshogo umwana washanga hishomero we noza kumurabyota omushomesa no mhachitini saki omuzire no mhachitini saki mwama hurireho hadishreke yatwa na nebyo kurye byo kurya umwana muto ayino kumanya no kuriso mukono guha umukono gwa ogwishikire ogwa buryo yes kandi akamanya ati no kurye mere ndiyo misho ganje mu ibyo kurye byo misho ganje taruheke dini yasigireyo so nyene nyeta ni nyeta ni higa abantu mwena abasaramu kufayo munonga kutwara abana banyu kwega dini exactly edini umwana atakuza kugumira no kuba yaza kushobya ayijuka ati aturuhanga nagambe kinezi de kandi ke yoku ingaruko mu kintu cyishire kandi ikindi yitkuterera je buzima no kucenge dini nangwa n'abatari basiramu nabo bege dini zabo nazo bazicenga abukatwe naturamya ruhango omwe nabo bege dini yabo abwo twino kwega kuturana n'abantu bona mu society tukamanya ngo ubwo nayirabyata kandi niye dini ye yakwicerezamo kamureka yicerezo mu dini ye niwe nkore birungi kuya kubana byanje binakore birungi nabasa kubikunda kandi ayijo wanje so we to live in coexisting world nekintu kikuru munonga abana bito abutino mashomero gitu twino kubatekamo ekintu cya discipline emicho abo kuba umushobose takutera uwe ne mico mirungi kungano reba mwana nagenda bariyo kwashobire hato muzire agira mwana ukangutora mu ishomero rye dini umuzire ariye nagira ati kangutora mu ishomero rye dini nawe yaherize kushoba yabire kintu kindi yabire ndeme yajya kangutora mu ishomero rye so omushomesa abana reka twasagane n'abaziri abana ayishe nawe akiri muto azo mu ishomero rye dini amashomero hati ni menshi kandi ni menshi ari kwasa kandi gari yahamutindo murungi so mugize wo kwika amashomero yago ore facilities zibine ningashi ebibakoresa kukura notarsi mazo murindi konka abana bitu tukunda amashomero gitu go busara mutugahagire gabase kwetungura gabase kurgayo ngarakanye baza ekitebe kite kikuru Uganda Muslim Supreme Council kubasa kutandika kutebekanisa ebyezo bya ihanga ryona kandi amashomero kagaha chance kandi bakabuteko ahangenderwa nungi emitendera nungi kurebuka ngo bizamwe byakorwa je kandi already be recognized
kandi biri supervised biri official n'ekintu kikuru munonga ekimuriye n'umututamu so Uganda Muslim Supreme Council nimbebaza abo kuba turebere exams twareba egenderwa y'imutireho twarebe entunguka y'amani kandi bizamu bishohire bitinda na pasiri nazo zashokora zabana bitu so mwana yaza kuzo mu secondary naza kuba namanya aine pasiri piye abase kunayo kujoreka akana akayengera mu kushoma akazo mu secondary ekindi kwenda kunanka kwebaza hawa no kutukunda ukaba umucyara niwe ovunanizwa abo kubeshonga zitu zo busiramu buzima okufa yo kwanyu niko kuraziheyo watweta hambeho nkezo tukija tukagambrensi yona nigwe bantu baramanye ngo obusiramu nabwo bukarugayo akebyo kushoma kabiri bice namazime kabiri konga tukarugayo kare mayiro zezo hati turyo mu mayiro kacinana ngwe naho turyo tuza kwikayo mwamutiro bahagize bwanyu mukija mukakunda amashomero ganyu mukagahagira mukashashura fees cheka rungi fees ejo ningira kiremo buzuvu konka entwaza yo kwetwaza mu mziro mwishomere rwazamo nirukubasa umwana kushoma wayikizana n'ishomero kahikayo kagamba ati nyowe tamuzi zanjye zo kushashura neza kongo mukikirizana ukarengo etamu yaza kwa ninga yakwikarwa hagati ebishare by'ishomero be wabimazireyo kongo mwana ari kushitamo muka otunyoti nyine sente akasiba nayayuka natoro muhanda we buriya na nogo akimara kusiskara kandi atoka muri ito mwishomero maze kandi manya oyijuke tukigambire na Radio West mbere na Shekarongi no shanga bazira bamwe ni bakorogo kunyaga amashomero ato mwana umwishomero riti banyuma mbona shanga tiyamara yo fees ningati yashashura ina 10 amwihaye amutwara muri omwana oshanga yashomero mashomero kacikumi nkachikumi mu mwaka kana mazima obari kunyaga buri shomero icyo shekaraje kutwarira kutiyo kugabira abo kubyo ndikora mu rumo gwitu ito ndikora mu rumo gwitu ovunanizwa gwitu tubukora ngwe niyo ko kunyaga ekintu je kunanka na ruhanga exactly yashashura umwana innocent umwana ari innocent mubuza kubinga umwana ogo oreba uko umwana ukuri no mubinga ari innocent icyo ari nakora nakikunda konka ushanga habwo kushanga umuziriti yakoragana ushanga yatamwa no ati nyenje karabo no kuza kubinga nyenje kafutega amahanda manyata kuza kushoma naza kurugamo ariye criminal atoshange ngo nyensa twabona ekindi cyo ndakaragira hampande abana bikinimbe baza munonga abana biki barigireyo bataho umutima pasente je mpango ibireri y'abana biki oma IPRO okukoraje so abishaba washomesa umwana w'umukino bashomesa ihanga amakana kije kuterera abana bitu baguma hadini babici bitu baguma hadini n'abashije bo kubashwera numba mwashwera gold numba mwashwera omuntu umuramwa no batwara full package no inamasiko naza kuzara umwana umurongo ofukana umwana atarakuteganise kandi mukagira obuteko mukayanyu so okay barakallahu fikum aninjira wabihurira ibigambo birungi ebya madame Chobtungi Zainab kandi reka tuze wa Sheikh Yahya Karungi ayongere kutushobora hashonge kushomesa omwana edini na bismillah alhamdulillah hajati Chobtungi ensonga zinyonyode bulungi tusaba Allah ekitiibwa ayongera abantu nga bano mu community nti mchala director bitekawo ekintu ekipya everything is very good so abazadde tubasaba mukoso omukisa gumulina ekigambo ky'eddiini kintu kirungi okumanya kirungi waliwo kabaitu kali ku Imam Shafi'i rahimahullah yalina omusomesa nga bamuyita Wakili kakati Imam Shafi'i kana kathiru al-hifdh yali akwata nnyo nga asobola okukwata ekitabo fi layla mu kiro kimu na grasping ekitabo na memorizing in just a night kubanga eddiini yona dala Qur'ani eyozwa ku bongo majority fe tulina omwana ku shwadao yakola BCM the other year 2023 nafuna 18 points so zina ali ku Mbara University akola medicine nenga ibana bafa abasoko abakwata Qur'ani kati Qur'ani eyoza ku bongo bw'omwana kati Imam Shafi'i yawman
yali atambula n'alaba omukyala kana qaima yali ayimiridde empewo nejja nemufuuwa fankashafa kati n'alabikako ebitundu bye ekisambi n'akiraba kakati Imam Shafi'i eyalinga akwata ennyo before agenda okulaba nga anafuye mu kukwata kakati n'alaba nga the other memory gy'abadde ayina ekendedde kati n'agende w'omusomesa we Wakii akomplaininge nti lwaki sikyakwata bulungi kati n'aliya kabaitu getolokuga nti shakautu ila Wakii su'a hifdhi nagenda nencomplaining ew'omusomesa wange Wakii nti sikyakwata bulungi bintu kibiina kati fa arshadani ila tarki almaasi nangamba nti lekeraawo okwonoona lekeraawo okukola ebintu ebikyamu nanga nti inna al ilma nuuru irimu eno gye tusoma ey'obusiraamu